urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwa Hamide Habiyaremye Sacanye wamenyekanye nka Bishop Gafaranga icyaha cyo guhoza ku mugore we no gukubita rugukomeretsa rumuhanisha igifungo cy'umwaka umusubitse ruhita rutegeka ko arekurwa. Icyemezo cy'urukiko cyatangajwe kuri uyu wa gatanu tariki Ukwakira 2025. Bishop Gafaranga warukurikiranyweho ibyo byahafunzwe, urukiko rwategetse ko idafungurwa kuko yanishiwe igihano cy'umwaka umusubitswe bihazabu y'ibihumbi 100 francs. Uko yamuragana wa 15 Nzeri ubushinjacyaha bwari wasabiye Bishop Gafaranga guhamwa n'ibyaha agahanishwe igifungo cy'imyaka 5. Icyo gihe basobanuye ko ku cyaha cyo guhoza ku uwo bashinjiranywe yahanishwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu y'ibihumbi 300 francs. Icyo guhoza ku agahanishwa igifungo cy'imyaka 2 bityo kuko habaye impurirane mbonezabyaha agahanishwa igifungo cy'imyaka 5. Bishop Gafaranga warukurikiranyweho ibyo byahafunzwe, urukiko rwategetse ko ahita afungurwa kuko yahanishiwe igihano cy'umwaka umusubitswe bihazabu y'ibihumbi 100 francs. Ubwo yaburagana mu mizi kuwa 15 Nzeri ubushinjacyaha bwari wasabiye Bishop Gafaranga guhamwa n'ibyaha agahanishwa igifungo cy'imyaka 5. Byasobanuye ko ku cyaha cyo guhoza uwo bashinjiranywe yahanishwe igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu y'ibihumbi 300. Icyo guhoza agahanishwa igifungo cy'imyaka 2 bityo kuko habayeho impurirane mbonezabyaha agahanishwa igifungo cy'imyaka 5. Gafaranga yaburanye ahakana icyaha ariko agasaba imbabazi z'amakosa yaba yarabayeho mu rugo rwe yatumye umugore we murabane zamurega. Iki gihano yahawe gisubitswe mu gihe cy'umwaka umwe nk'uko urukiko rwabitegetse. Ibi bivuze ko mu gihe yakora icyaha muri iki gihe cy'umwaka yasubikiwe igihano yahamwa haherewe kuri uyu mwaka umwe yakatiwe mu rukiko. Uyu mwaka ubarwa uhereye ku isoma ry'icyemezo cy'urukiko, bivuze ko nishira uregwa adakoze icyaha igihano cye kizaba kirangiye kitazeherwa aramutse akoze icyaha nyuma nk'uko byari kugenda muri uwo mwaka. Bishop Gafaranga yatawe muri yombi kuwa 7 Gicurasi 2025, bivuze ko yari yamaze